Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengaku atau dia tahu kalau mengulang tato maluhima maluhulato dan bola olnya tato dua maluhulato amiati ada bola lulu agako dia pato itu malu pengato malu mutu mai pengato dan malu dipulato apalagi bata dengan tawa karena tato boleh pata begitu amiati malu naso tahu data namanya pato dulu pato tahu mau tato kalau mai dua mai mau tahu mai mau diamo dewa akan dia tatua ritual mempualia tutuka devotia mapo termolo autoria mau diamo saya di sinilah mulu waktu dia hihi mulu ia tu dulu abotia tahu halifa kapudia toti ritual mempualia keada tilo umulo oliom bulo mulo umalo heli dulu ya bolo malu bulo keada tilo toko tak umalo pilopota odol pilopota bilalu tahya babota udulu otongota ulipu umotota keada tilo lingua untuk tio putiwa banao tahua rahimu hilayua Komilito ligata ada dihidapata mame total lumasa ligata komilito ligata komilito ada tito bulito ilamao ilaito hadir tito bulito ulipu ulungaturu towanda duanuru hemodo amosukuru tombulai bua malam mohubua odal tiba pulua bani maliani yang matodala amiatnya kemtimala olaihi omala mapotolimolo bilisala utiama todolo oma tantanggolo udo adati wau adati lomo tiang buto dilabolo dilalio dilabolo hilumaya lio debo proutualio mai tanggulio debo proutualio akasilio demalo tanggulio akasilio ton amal mai pumama wudu pilomolo mai dulumo maksudu mai tona otonggu tonggu lombumo tuoto duo mai dulumo lobo tuolo dulumo boliwolo walo dulumo mai toma okati katilo adati katilo matarati luari pakai-pakati olando jamati lodingo sarati maito maharu tulo maito tapalu malangi opendipo tapalu salangi debo maito omnyawangi odipo sujada Qur'ani maito mama ngobaki tonduoto adati mama ngobaki tumuhio mama liatu tuangio oluhuto gambelio otembe otabalio olimu uwewo walio olimu onanatilio opatalu angelio omelito alahio tumulo bertio kalian tengah dari papa itu ya. Alhamdulillah wa syukurillah tasawwurnya ini ulali puhul pasti umur dia bertanah kita himal autolia tasawwurnya kemudian modulia mengatakan itu halifah dunia mengerti masyarakat tanpa foto dia tata autolia tasawwurnya hanya kegiatan dong satu si ulu oli kalau inawal ulu muhali dia itu malunya kiatong bukat di mahal umur yang tasawwurnya terus akhirnya kan maaf pola di awal pokok dia kan dorong ke satu sih kedua lo tuh
bisa. Kalau potong setengah mati. Siaran langsung. Hasan Bilale. Hasan apa? Bilale. Belum tentu tanggal kerjaan aku pihak. Yo, jempol.